Weru Wikendi. Naruere tariki 10 mweri wa mugwanja mwakani jwa 2022 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Thaa Nithi kankugwati ugeni ndene ya Weru Wikendi. Kiri nteto cheto cha Thaa Imwe hamwe na nteto ira nkureterete ni Kiama ya Kenya Kwanza itongeretwe ni Profesa Kithure Kindiki, Speaker Justin Muturi na ngavana wa Thaa Nithi kuriunga kaunti neu. Mubunge wa Igembe Central Kubai Kiringo witetera ni untu bwa irio bya utethio akiuga thirikari ka ekunenkera antu akia mabazi mio. Mashabiki ba mubango jwanto thunkume guchemania na kuonania wendo bwao kereju. Kerege chunki gya siasa tokamure kantintikano cha siasa jotigere mweri jomwake tokinya kithurano ne kinene. Betagwa MAUREEN KINYA mona neto mathitho ntuko narwa ni Cindy Karwitha. Njore ya Kenya Kwanza kauntine ya Thaa Nithi ni thithitie ndionga chao ntere mwanya ndene ya kaunti ubatongeretwe ni Senator Kithure Kindiki, Speaker wa mbunge nene Justin Muturi na ngavana wa kaunti Muthomi Njuki. Akiama baba ni bethirito bakigambia kariba ntere mwanya irio nkondi kebuga kano na ingi haria bakiaria nkuruki bethirito bakiringira ndebe mutongeria wa kiama giki newe William Samuel Ruto. Paul Wakabethe na nteto nkuruki. Ikiri ndionga ntere mwanya kaunti ya Thaa Nithi muthenya gwemthe mbuto ya murengo wa Kenya Kwanza ararukiri banjire kanisani ya Gatonga Catholic Parish. Mbaro tinsareki kenda ukethera number 5 ni undigetia no tubanga ora alphabet konda ukethera Druyo Susan Goge no tatithi gochwa marieto mange thi ukira ganto number 5 tiagwe chumia ni kuganga musibi anga suti to kuthongire mutongoro takomba kuruta we ebo ngwa Kristo magona magatwa kiyege makagoroka magatwa ntuge makogaroka amwana kuria karia bagutigiri bakuthura Deputy President William Ruto kirikithurano tukwata gavana wa kaunti ya Thaa Nithi na Ismas Muthomi Njuki. Dawa ya kugurukia bei ya unga na sukari na chumbe ni muntu witagwa William Samoei kwa tukamunengera kuri tariki kenda chumbe na indo cingi ciguruka na muntu meto magira kweria maurungu kwa gutu auga munene wetu auga turute mbua na makome mayo ira witagwo ge na makome ma mbua ira itagwo azimio thiini wa Thaa Nithi ni antu metagwo antu ma Jubilee, antu ma Wiper, antu ma PNU na mangi twitaga ma ODM kana mutuko mamenya niguo tikavandire William Ruto bare guru mwikirire mbui uciokome munte mechumari na arungu ukiuga goko thondeke itura bayukaura. Senator wa kaunti ya Thaa Nithi Profesa Kithure Kindiki no rankuruke kurikire ndionga ino. Kana Thaa Nithi wona twathungira mechetho ni apata potea. Ukero gato chiata tulito antora ngamwire gojo angana ngambio keki ya Kenya era tukurwa nione kaura no mwanka tutwe ngurubu no ntubambio ndiye kato weteganenia tuwetu tuweteganenia. Wewe ulinitoa kwa kiti ukatoa Duale, umefukuza Ruto, umefukuza Muturi, umefukuza kila rafiki yako, ukaenda ukasanya wale maadui wako, ndio unakaa nao State House for 5 years. Haujawahi kukanyanga hii Thaa Nithi for 5 years tangu 2017. Unaishi State House na unaenda kaunti za upinzani peke yake. Hatusemi usiende kaunti za upinzani, lakini we demand that rais akienda Kisumu, akienda Mombasa, pia akumbuke Thaa Nithi ni Kenya. Speaker JB Muturi. Raila kwa sababu anajua watu hapendi Raila, si kweli? Sasa akaona huyu wote tumfiche kwa hii rida ya madha. Ati hamtaona sisi tunavua namna hizi, tunaona ala ni ule wa kitendawili, ule wa kungoa reli, ule wa kujiapisha. Tukiinua namna hizi tunamuona ndiye anamisha pale.
Nkiripotera uru Wikendi kumantere cha Tharaka bitiwa Paul Ugwakabithe. Muririgite kiongabana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ndagitari mzalendo kibunja na inyirite no mwanka kwithire kwina register ya uringi kura ingi tibara ya mutambo jwa kinande nio digital kibunja ugite bobo bugethira bugetethereria gutigira kithurano nikigwita bobwega na nkoroki nangi na kwakia mabaki makia Jubilee kaunti-ini ya Tharaka Nithi bara bethirite bakikinyukira bangi ni bethirite bakiuria Rais Uhuru Kenyatta ethirwe akeingia wirane bwa itibira ethiritwe akiuga akethirwa akibanenkera matimu Gambi na chotariria. Ndagitari mzalendo kibunjia akirombaga kura chiongavana bwa kaunti ya Tharaka Nithi ntereche kieria wandia chogoria kirege chigombunge kia Mara ariuga no ankinya register ya aringi bakura kiamani kia IEBC ethirwere ogotariki 9 Mweru 8 mwankoyo ntugo ya kuringa kura. And for me, manual register is a must. Nonto technology utie wometegagia na yomba ukwama anytime na tutiomba kuga ko ego kaya terrorism attack tantu wenu. Mzalendo augite register nwe gatetheria gugatuika mitambo ekagoma ende kaya kura gutioneka nkuje bakuringa kura ntugu wenu ugatuika bakuinyangia mitandao yetu yondo gatuika tutiomba kuringa kura gintu eku inondo tukuga tutiagire toko depend on electronic register no mwanka manual register egwereo na ochekwe ukaya kwigwa kana ukaya kwigwa kwina thina ya nini ya digital tukathungira register ni. Mzalendo bariri na murombi gitigio seneta ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mugambi arawanwa athire na mbere kwiringira ndebe kenda ona gitigiki. Kwa mwaka huo kimenya sheria cha Kenya inu nonto icho tumagira na ara bunge ya Senate kuthetera into na gutunya na into bija guku wetu nabo muthia mwaka huo kimenyaga gitu twita standing orders cha bunge ya Senate. Standing orders bunge ya Senate utiukagiria njara gwaria no enu chukuru ana barutha gogu mbarire ngi arombi baite baraba kinyukire baraba ngikire kiama kia Jubilee yibauritio tongoria kubaririkana gwatabura baruthiria San Kithenji na nkinya baraba ngi bari rwironi rumwe kagita gaku onatu twalunga magaite baruto no tweterere runtu na ira gwambetererire iteta mukaganda niye tukwenda gucokia nkatho nitomu kuona twina arata baba ngi batulamba na boite na siasi munye ntokonda gukura tukure bado no tweterele kuma kigwe no tweterele sauti kuma kigwe nike no kumenya agreement yetu amekire tongoria babai bakathite na ukumia mutongorua mugongo Uhuru Kenyatta na kana minister wore mipita gatira umunya no nto bakonenkera bamwe bao itebibi bele ni gucokia nkatho gi president Uhuru Kenyatta ni kuririkana omwaji yetu etagwa Hassan Reche ola nenkelo gitigia ane adurwa chairman ki mbodi leta kwa new KPCU bongerete ibwego gwantu ba kaunti ya Tharaka Nithi banenkereto ite mwanya ithirikari bakiugaga kuonaniria kaunti ya Tharaka Nithi ni ambiritie kumira na kuonekana Weru ni bwa kithirikari nene na tio tuli antu maria mago support Jubilee kana maria makuruta wira na Jubilee tuli akenu muno nontu nitukuona kwina Weru mbere nitukuona at least mauntu mama twirire magaturuthira kwina Weru mbere nitukuona kwina gacira na CS munya ni atwirire tutitigwanja kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mweri jomwake jotigere tukinya kithurano kinene kiama ya Azimio la Umoja itongeretwe ni Raila Odinga ni ariritie ubangania bwa kithurano kiu ni arebonanitie kurega kunganirwa ni mabisa baria batari gutegera uringi bwa kura iji kirentumiri yao baugite kurindurijo inenkerite bibinge ontubure abugutuma bakona gutithirwa kuri na Weru kiri uringi bo na ni untu bakwenda bwithirwa bugitegerwa mwandiki wetu Wanteto Boniface Mongera ni akwenja inja kirege chunki ya siasa ugorobwa na arua na rwe tariki 10 na itigere ntuko 29 tutakithirwa bya tariki 9 morijo twitite jama ingina jariri kwetho jekarika jamwe tumanite kiri makarika jaja kanyuma kuma mweri muthiru ngwataniro ya Azimio wa Kenya nithiri tukiandika baruge nyingi kiri nkame kuringithia kura na mianka ja nthiguru na Kenya IEBC bakenda macokyo nkabo egoro bangania poithurano binene
barogeji cia Azimio nacio icithiritwe ikirotera mantu mwanya mwanya ja kwa ngerekano kiri barogira bandikite mweri muthiru ni ora yankiama ya IEBC ni returning officer na nini baba baingi abaumite mugongo jomwe na aria munini mutongerio nthigururu na giti kio rais aumite kulingana na barogeji. Azimio bora ni kikuma returning officer na nini baba 580 94 bakumubongo jwa kalejini jirani mungana jwa 17 jwa returning officer na nini babonde. Out of 580 key personnel at the constituency level, we have nearly 100 from one community. I have the figures. I'm on record, Mr. Chairman, saying that even if my competitor's brother was the chairman of IEBC, I would have no problem, so long as he is competitively recruited. Bonge nabo bwithirito bwikarakara ngwataniro ya Azimio ni Kenya inteto ruthiomiro ithiriro kumenya ringi kura na gichonko manual identification. Odinga akiumia kithiriro terwa Kiambu na gikaniro bubwaga akiuga no mwanka manual register ithiro itumika kana ithurano pere kuthitheka. You're telling the IEBC they must have a manual register along with biometric identification of the voters on that polling day. Kabla hivyo hakuna uchaguzi. Nteto ejenio yokinyira pinzani baba mwatata na kumurigari kwa bobwega. Hata kama bwana Kitendawili ameanza vitisho yake ati bila ya manual register ati hakutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8, nataka nimwambie bwana Kitendawili tutakuwa na uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8, upende usipende. 2017 ulisema ya kwamba hutaki kusikia mambo ya manual register. Ukasema lazima iwe electronic. Ukasema serikali hawezi kutumia mabilioni ya pesa na tuende manual. Sasa umepiga pautan. Unasema unataka kuona manual register, sasa hutaki electronic register. Alafu unatishatisha. Ate kama haifanyiki hivyo utaboycott. We dare you. Bring it on. Boycott elections tuone. Itaendelea with or without you. Ati mtu mmoja anatutisha kwamba uchaguzi usipoenda upande wake na akiona anaenda kuanguka anataka kuweka Kenya kwa vitisho na madhara. Na mwethia murutirajo kuingia muno haringamba utani. Sisi we cannot boycott elections. Nilisema haitafanyika kama wataiba. Sikusema ya kwamba hatutaingia kwa uchaguzi. Sisi hatutasusia uchaguzi. We shall not boycott elections. We cannot boycott elections. Sisi waoga. Na kuatere kininki ama IEBC no endrete kuwatira murunga mojona kwa mwankara kote kethuri yito gambi bwayo bora bwerigiri kwithiro bokyume iki bonandi bakethiro bakende otumira mitambo iki nande kana nage chonko electronic identification kumenya ringi kura. If and when there is a total breakdown of the kit, which means it cannot do anything, the alternative the commission provides a substitution of that particular kit. So for us, we do not see what is the problem. Kebo rothiomiro kimitambo iro rwega na mbara itithuru ikiumira balitetera nkorokiba kwa registre mokune noyo imitambo ne. The biometric register and the physical register or the paper register, they are one and the same. You use the biometric register to print the paper register. So this notion being carried around that biometric register and paper register are different is actually misleading Kenyans. Mama hai. Asanteni. Bona botengani Azimio kiri barogo yarua na nyakire campaign shobe de tobakidukira mono sineto kumurutira Bungoma bwana Moses Wetangula arabugete benanja mene na mukariti chebukati kubayira kura. Yule jamaa anaitwa Wetangula ambaye kazi yake ni madis kutoka gold mpaka kila kitu. Alikuwa ameandika barua kwa IEBC
ili achukue commission kwa mambo ya printing ya tenda. Sasa tumepeleka hizo vitu kwa DCI. Tume ya uchaguzi wasithubutu kujaribu katika kuiba uchaguzi. Haitafanyika Kenya hii. Unajua dunia hii mwizi anafikiri kila mtu ni mwizi, kwa sababu amepanga mambo na haifanyiki. Sasa anaogopa. And I also see an attempt by some newspapers to profile me to Moses Wetangula. He is a Bukusu like me. We were born in Bungoma, and I think that is perhaps the reason for profiling. But as a commission, as the chair of the commission, I've never sat with an individual to discuss procurement. John Denoje Kareka, Kama IEBC nyuma kureta murigo jwa mbere jwa maratasi ya kulinga kura au mbere echo ne ekire werone na kwa kinya wa Kareka etekinya boba iteka na bena mano monka ithiro no biria twetete Pedro beithika bianda bene kiwatho nke reporter gishunki ya siasa kumaja kingine ngine kutoka Nairobi mbitabo ni Fizmongera. Muririgite kia ungabana kaunti-ini ya Tharaka Nithi na kiama kia Jubilee niwe Profesa Erastus Njoka noriti antugutegera bwega uria bakaringira kura gitine kia urais na kia ungabana. Njoka ugite baire bau ni bobombekia gukiria kana kinya kugwithia mukenya kuringana na uriti bwao bwangugi akiariria akristo kanisene ya Catholic ya Chuka noriti akari kumwakanya gutungata tangabana wao akiwa kinya akari bagekaira milioni 50 mwaka na njira ya kuenderia thirikari mete ya kuanda. Samagaishima katuringechio. Kanichani ya Catholic ya St. Joseph's Muche wa Chuka iku emunde muririgite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Profesa Erastus Njoka aririte kiugo ara auriti akari batigetigeria ukangagua na checha chorongo cheja kurigiria bathura atongoria baraba kwagira. Njoka ariuga checha cha muthemba uju icho igutumika na rwirite baingi barabatari na mitaratara ikugana gutethia akari. Uongo ule unaenezwa mbaya kabisa, unawafanya watu kupoteza kila kitu, kuwa na uongozi mbaya. Hata mtu yule amefanya mabaya yote anawekwa mafuta, alafu anaonekana ni mzuri, anaendelea kuharibu kila kitu. Na ni sasa tukiwa Wakristo ni sisi tutaokoa nchi hii. Ariuga ajokio tongoria bwa kaunti no akamberia iwanda bira akuga bigapa kariba ingengo gecha kurugamira utoro bwago. Kaunti yetu ni namba 46 out of 47. Tuko karibu kuwa mwisho, tumeshindwa na kila mtu kwa maendeleo. Watu wetu wamekuwa masikini. Ukienda huko around utakuta vijana hawana kazi. Hakuna mtu anayefikiria mambo ya industries. Nimesomeza hapa university, nikasomeza wanafunzi ili waende nje waandikwe, wapate kazi. Ninawasomeza lakini hawapati kazi. Kwa hivyo niliamuru sasa, kwa sababu nimefundisha watu wengi na nimewamenta kama akina Kathungu na akina Dr. Njeru, nitawaacha huko nitoke nje nije kufanyia watu kazi ili wapate kazi. Nilifanya makosa. Ninataka tutengeneze industries nyingi sana ili watu wetu wote wapate kazi. Nkuruki ariuga thirikari yake igaikira karimbia mibukoni na njira ya kwambiria mubango wa wandi wa miti ira ikandwa kaunti ngima kenda itetheria kwagirithia rera. Nilipokuwa university niliona ya kwamba nchi yetu imekauka kabisa na miti imekatwa. Nikaanza mambo ya kupanda miti from 2019 na tukapanda miti 2.5 million na nilikuwa nikitumia 25 million. Sasa nikiwa na uwezo wa county nitaongeza iwe double, iwe 50 million. Hata yule ana land anaweza akaenda kwa road reserve anapanda miti hapo. At the end of 3 months hiyo miti tutainunua na ninajua watu wengi watakuwa na over 300,000 kwa hiyo miti ambayo tutatengeneza. Njoka barire amona muchia cha Daktari Ngeche Kunga mukaririgiti wa bodi ya kithomo kaunti no Daktari Jafford Njeru Thaa na Professor Geoffrey Gathungu ura arugamirite rwongiro rimi University ya Chuka. Enkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Mubunge wa Igembe Central kubai kiringo norete baria baguchindana noe batige gutambia ndwaria cia urongo ciege bia kuria bia utethio ni aria ugite kuri boba kugate ni akuitha irio bia utethio ontuburawe augite ni thirikari kweza na irio bibi kiri abunge baria ke bari kiri murengo jwa Azimio. Kiringo ugite o Mukenya wonthe ni abatere kuona utethio kuma kiri thirikari itekumakania murungamo jwawe jwa gisiasa. Dennis Mugendi ni agutwacho na njirendiku. Gitumigia gicigo kia ubunge kia Igembe Central kwithira gitikwamukira irio bia utethio mubunge kubai kiringo aritariria na kuga ni thirikari yambiritie siasa inthuku cia kwathura aria ni baria ki bari murengo ni jwa Azimio juria yutongeretwe ni Raila Odinga bakwewa irio mantu akuga atitikiria gwikirwo kithetine asinsia murungamo jwawe na thina yanitie na thirikari kubagua akaribayo wunkumia utoro bwantu siasene ya ulwanie bwite kwithwa kareti antu ko manto yonde ya ikarika ya runkumo siasene bia kora bia relief food bia na Ministry of Devolution tura jumbe twaandika barua toikia kwa Ministry of Devolution tukowanara kwena thina bia kora bika allocatwa bikatomerwa DC na muyumbe akaewa copy no tutoria member bakamitira ya bia kuria lakini siasa ilio kinya bia kuria kwa atueka bitia yo na formula ile bila ya neo birenenkerwa a few individuals bitoko lokera kinya kire KNDCC birenenkerwa muyumbe uraba kubwa noe bawetaniria noe bane kwa bata bakanenkana bia kuria consistency na chio nilo nkuria atere akaribe Igembe Central kana constituency rengi eteke Azimio bate na right ya kwethora bake aya wabia kuria yebo kanenkere ni ko baibia kuria no ntubonite kwenda simikani ndeko yundiye na ntiuma au ende no ndeke oteya wa ukareta bia kuria no simika kwaku aja meneretie kinya ashindani nawe tandani kiri wakaritho na Romano Mwito baria akuria baria riri nyamene kana ni mugotene ni kwithira batiko mnyiria bakuga bagitambia atika ithite irio nsukune muntu okua ni kambegete bia kuria store na yamboni nande na silo kwa muchie na kethu muntu kwenda tongeria o torumano kana kile otikumenyora bia kuria bia relief bia ya ntekomya kithe no tongaria bete bukari akwenda ochoa wo wetwa kile au education trust fund ni ya thirikari ya ametethia na mbere ni kwenda mwera trust fund ni kento private ni trust ni kento registered no tio thirikari kusika na ta uri district accountant kithe na sign check yeu kenda wani ya thirikari kana no tu ni meni secretary wa account yeu kile na ya wantu kwera ka ira check mbuku ambetie kana sign ya kwayukie antu bama barongo botongeria baikara kaba umite na bomete metene. Dennis Mugendi, Weru, Wikendi, Igembe Central, County ya Meru. Mashabiki ba mubango jwa tuthunkume ndene ya Kamemeka Weru FM 96.4 kumantere mwanya ni bezete amwe kenda kugwiririrwa amwe mashabiki baba ugete bathithete uju ni untu bwa kwenda na kugwiririrwa mubango jojo rajwezaga kuma Jumatatu mwanka ntuko ya Juma amona bara bagukirimanirite kiri mureti ni mubango jojo munene wakagwe ara mashabiki baba na kanywa kama ugete bageta nambere na kurumira mutambone jo motuikare na chonkuruki. Weru FM 96.4 Mamunduna Eza Werune ni bamwe bamashabiki ja mubango jwa tuthunkume jo kujagire meko kumakiri Kamemeka kari mwago na nkanya jakathetuneka mumiru niko Weru FM 96.4 kuma Jumatatu mwankira Juma ureteri ni munene wakagui na narwo bagitirima na mukawe ne juma mutindo jokangangi batongeretwe ni mukarigiti wa Maurice Kimathi wankoune na itorenda igukia Kamemeka na mubango jojo tumbere tone tukureta antu babaingi muno tetorwa turi amwe tuthere itugwitia mbere itukongera mafansi bangi nkuruki na tuthe tukinya guntu kura gukwingi muno na twetikaniria na mtweta agachwa mtungi umwe kana ungi kenda umwe ja ageta keja bangi babaingi na twabanga no tukomanire tukaraniria tukatheka tugachetha kenda tureta rumwe tonaniria show yetu ya tuthungume ishuwe mbega koguo no ndombe mashambiki monthe obantu onthe bari sana batharaka nara
tuthungire ki Weru FM 96.4 to support. Mashabiki baba bakiuga gitumi kiao kia gwitana mbere kugwatira mubango juju wa mwana kameme gaka ka Weru FM. Kintu kia mbere ni presenters bao na antu bendete mashabiki jao na ibendete nyiko tethania muno arafu ibendete kuthambia associate na mafans batwitana bagatuthomithia bagatugwiria mibango ya mibango ikura yantu na inya ibethera bakienda ku appreciate mafans bao ukethera bakweja na kintu gya kumotivate mafans na ikatuma twenda kuthikira Weru FM. Na inya presenters bao they are so much energetic whenever they are in the show ugafiri nyawe nuthikirite Weru bungwa ute mundune ojobo uga itwendete mafans jetu twenda kutha twena energetic magita jonthema na kubatia na kubekire gitari onthema twiromba na gitio gikinene bwite na mbere gutugwa tambaru na tutugeta na mbere kubugwa tambaru tukanirie na kirindire bwa mubango juju wateitha nkerucia we ni wendo bunene buronete kumakiri mashabiki baba kuma ndeni ya nkuru yako na winyia bunene kiri fans ba mubango jo tuthunkume kiri fans bonthema ba Weru FM aja kuri na future ndene Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru tukoge gitari onthema uma mundune kuma mutindo joka ngangi gicigo mbunge kia North nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekwa liitwo ni Mutugi Kare nkatho cha mwanya mutegeri nontu bauge wa gwata kanyaga kuna kwithira ugwatanirite na bautwikire